जैसा कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पा दिल लाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। Tuna hian ser chip chuan hnuai a kan om mek a headline kan hnungami hi bongchom tlang pan chhouna paragliding take off point pan chhouna kong ani a tlai hian welcome gate an lo siama ta tang hin kan lut chho anga khitlaya an thlo chuna mun a take off point a kanon let le don ani tuna hian ser chip bongchom tlang kan ti chun hoi tanga kan lut chhouna khan hei tlai mun hi a take off point kan ti an thlo chuna mun lai chu ani a tuna hian kan hnunga hian a rual hian he bongchom tlang atang hian pilot pathum hi a thlo a rualin thlo chu thei tura bot sai a mun mai bot sai ani a tuna hian competition tan chho mek ani a pilot te hian an du dan anga thli akal huna tatang hian an thlok chuak anga hetian thlo chu nuwa hian kan thlang landing point a zolpuya an tum don ani chutlai atum na laya atum dikna accuracy lai tak an point an lo analyze tur chu nakina report kanon pele don ani kan huang hian ti hian thli na na tho huna thli om dana zirin pilot te hian thlo chu dan tur an zong meka ti hian kan huang hian thli hapa zir hian an thlo chu dan te an bultang dan te hian om zia anei thu yam ema kan huang hian tu na hian khovel ram rang atangin foreign kan ti atangin pilot engmo zat anong kalatin India ram chung state rang atang po in gliding accuracy championship 2023 nei tur hian anong kala ti hian kan huang hian headline mun atang hian pilot te an thlo chu na tur thli om dan te thli thlain hi uluk takin rang hian bul an tang thlachin ani tuna hian zolpui phaya landing point a kan om meka kan hnunga hian kan huang hian pilot vansanga taron thlok te hi accuracy landing kan ti lai adjustment lai tak chu hetlaya hian an bei meka hetlai mun hi inti siak na atum na lai tak chu ani a zolpui phai landing point atangin he event kan organizer acha headquarter president puje vanaliana kompna ale adu jong sai turin ilo som teang kalome ai tuna hian International Paragliding Accuracy Championship 2023 kan kalpui meka event hi i khovel pui apo a championship hi avai khatna ani a first event ani a FAI in min recognize saka hi seri sangten kalpui tumania tuna kan organize dan hi anlungo ya thatok chuan an adop zel dona a parent body a keini himin da don thunga chu alom om khop maya mason na ropui taknin kan ria Mizoram Aerosport Association atrangin tin komina Mizo pilot pani participant kan ne participate the kan ne ya tin chu ba ka target judge pani kan ne ya abikin kan target judge te pe chu experience lo nei nual to an ne ya nakin lo ka chuan FAI target examination te anlam chon do na chumi nuwa chuan khovel ramrang ranga po jajinga
tel thei tura base an nia tuna po hian he category 2 a hian anni judgment a hi kan po an pom sakka chu Mizoram Aerosport Association ina ma kan sona ropui tak ni in country mi pui ria ta kan tar lang do sim bokani sports a hian mizo ten chance kan nei tha a chan chu tuna hian Olympic Committee alu tura malak me kania Asian Games chuan Southeast Asian Games Olympic Committee chuan alo pom der to Asian Games apo inti siak na discipline pakhat medal engemaw zat king ani to chuwang chuan mizo ten mun advantage kan nei sang le ani midang lo thlir tu te po he sports a hian engani interest ron pe ron zira ron ti ve turin mizo te ti chi ani ti kan soitel du bokani kalome तेरा चेहरा सूरज जैसा चांद सी ठंड है प्यार में वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम Lomoral te DD News Serchip